bila je priča i moram priznati dezinformacija da će se ukinuti olakšice na uvoz automobila za osobe s invaliditetom. Ne, ostalo je sve potpuno isto. Bilo je samo nekih promena u načinu regulisanja te carinske regulative zbog novog zakona, ali upravo na insistiranje Ministarstva rada ostalo je sve, baš sve, kao što je bilo i visina subvencije i način, dakle tu zaista niko ne treba da brine. Mi smo kroz razne konkurse mi se trudimo zaista da učinimo Srbiju dostupnijim osobama s invaliditetom. Ja se nadam da ćemo, voleo bih do kraja godine, uspeti recimo sve policijske stanice koje nemaju eventualno rampu ili mogućnost prilaza za osobe s invaliditetom, da ćemo to završiti. I zaista želim se zahvaliti ministru Stefanoviću i Ministarstvu unutrašnjih poslova što nam puno pomažu da se to i desi. Evo, pre neki dan smo zajedno omogućili u policijskoj upravi u Boru da ona postane dostupna. Sve institucije koje su u nadležnosti Ministarstva rada moraju da budu dostupne tamo gde nisu, da li je to Centar socijalni rad, da li je to filijala PIO fonda, da li je to filijala nacionalne službe, moraju da budu dostupne za osobe s invaliditetom i verujem da na taj način čitavom društvu dajemo dobru poruku, pa onda i drugi shvataju u čemu je, zašto to treba raditi i u krajnjoj liniji to rade.